Za krem čorba od pečuraka potrebno je 300 g šampinjona, 50 g margarina, 3 kašike brašna, manja glavica crnog luka, 1 litar vode, peršunov list, 1-2 limuna, biber, so. Priprema: šampinjone dobro oprati i oguliti im kožicu, pa ih sitno iseckati ili samleti. Ovako pripremljene šampinjone dinstati na margarinu zajedno sa sitno iseckanim crnim lukom. Kad je iz mase isparila gotovo sva voda, dodati brašno, malo propržiti, pa naliti vodom i dodati so, biber i sok od 1-2 limuna. Gotovu čorbu posuti sitno seckanim peršunom. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.